כל, אני עשיתי להם עכשיו מכתב סיכום קצת יותר נורמלי ממה שנתתי באסותא, כי שם לא היה לי עדיין אינפורמציה. Он говорит, что первый раз у нас не было достаточно информации, сейчас уже он дает нам заключение как положено. עכשיו, יש לנו את ה-PET CT שבעצם מראה לנו כרגע את המחלה כפי שהיא נמצאת בכבד. Это ваша болезнь, которая находится в печени. אפשר לראות את הנקודות השחורות, זה בעצם אזור הכבד. Вот это черные точки, это область печени. עכשיו, יש לו איזה שהם כאבים ברגל? У вас есть какие-то боли в ноге? Здесь иногда бывает. Ну вот, мышца. מרשריר כאן באזור של מריר. לא, אני שואל כי דווקא בצד שמאל, ברגל А на לевой ноге вот здесь вот нету? יש איזושהי קליטה לא ברורה. אני לא יודע אם כן אמיתית או לא אמיתית. Он говорит, с этой стороны есть какое-то патологическое свечение, которое мы не можем точно сказать, определить как что. Но на левой ноге, в этой вот области, есть немножечко свечения. עכשיו, אם יהיו... Подождите, а вот это вот черное, это все, получается, это рак? הוא שואל מה זה, זה הכל סרטן? לא, רק האזורים השחורים יותר. более черное. более черное. אבל מה שאני אומר שבאזור הרגל השמאלית, כאן למעלה, אולי יש משהו, אם יהיו לו פעם כאבים, יכול להיות שיהיה צורך להקרין. Если там будут боли в этой области, вот здесь вверху на бедре, значит, надо будет сделать облучение на это место, если будут боли. Ну пока вообще ничего нет. בינתיים לא מרגיש. בסדר. עכשיו, הטיפול שצריך לתת לו כרגע, זה בעצם טיפול חדש יחסית, ששמענו עליו לפני כשבועיים בכנס בברצלונה, על ידי תרופה שנקראת רגורפניב או סטיברגה. Он говорит, что лечение, которое он вам может предложить, оно достаточно новое. Его слышали о нем в Барселоне примерно 2 недели назад. עכשיו, הם הראו שם במחקר הזה, גם הייתי בכנס, שהתרופה הכי טובה כרגע לאחר סוטנט, זה בעצם התרופה הזאת שנקראת רגורפניב. הוא קיבל סוטנט. אבל אם הסוטנט לא עובד יותר, זאת התרופה שהיא בעצם היום הסטנדרט הטיפולי בכל העולם. Он говорит, что там говорилось об этом препарате, которое вот в принципе сейчас дается с очень хорошими результатами, если сутен, который вы принимали, препарат, Если что? Препарат, который вы принимали, последнее лечение, сутен, как назывался? ЦБЛ 0137? ЦБЛ, как назывался? לא, הוא קיבל משהו אחר. Нет? Как? הוא קיבל CBL או... Да. Да. זה לא да. זה. Так у меня от него еще Это что? больше. Так вот, הסוטל הזה, זה תרופה שהוא לא קיבל. לפי מיטב הבינתי הוא לא קיבל את זה. אז הסוטל זה פחות טוב? סוטנט זה משהו אחר, הוא קיבל את זה בהתחלה. הוא קיבל את זה בהתחלה, זהו. את הסוטנט זה נקסבר. Нексавар, вот это вот называется. Вот, если после вот это лекарство не помогло, то дается вот это новое. И оно показывает очень хорошие результаты на этом исследовании. А новое как называется? скажите, תגיד לי עוד פעם את השמות של התרופה החדשה? זה רגורפניב. רגורפניב. קוראים לזה סטיברדה. סטיברדה או רגורפניב. Стиварга? Да. Стиварга, ливер, что там? Стиварга, регорафениб. Регорафениб. Стиварга, регорафениб.
А это он Так. именно на печень? А влияет? его уже испытывали, да? הוא עבר כבר את המחקרים קליניים, ברור, אבל אני אומר, естественно. לכן זה הוצג בכנס, שזה עבד במחקרים הקליניים. Естественно, что он прошел уже клинические испытания, и поэтому на Кейнусе, где они были в Барселоне, его уже представляли как аппарат, препарат, который прошел клинические испытания с хорошими результатами. С хорошим результатом именно на печень? Именно на печень, именно זה בשביל הכבד, רק בשביל הכבוד. да, только для печени. только для печени. Так, אני ага. כאן, אולי תוכלו לתרגם את זה כן, אחר כך... את יודעת מה? אולי את זה, אולי אני יכול לתרגם את זה לרוסית אוטומטית. Он сейчас попытается перевести вам на русский язык, сразу автоматически не гарантирует, но попытается. Что именно? Чтобы вот описание этого препарата. А, אולי אפשר לעשות. а вы можете еще спросить, он испытывался конкретно уже на людях? Ну, то есть уже Клинические испытания – это испытания на людях. на людях, да? Просто у нас... Лабораторные испытания – это на животных, Ага. на какие-то, а клинические испытания – это уже на людях. Так, ну а чтобы его приобрести или как-то? Он в виде таблеток? זה כדורים או זה מה זה? כדורים. טבלטки. Таблетки, ага. Да. וזה יקר משהו? כן. לא יודע, צריך לראות. По цене он не знает, я спросила, если это дорогой, он не может вам сказать. Но он уже есть в Израиле? אבל בישראל יש את זה, נכון? אפשר לקנות. Есть, да. В аптеке продается, да? בבית מרקחת אפשר לקנות. Да, да? Угу. Только вопрос, как это, когда вы это будете покупать. Так, я не знаю, сколько он стоит примерно. Выставили деньги для Вы области. понятия не имею. Ну, так если сегодня можно, то почему не сегодня? Сегодня уже просто. Не, ну мы завтра в 10 уезжаем. צעירים. Ну, завтра утром подойдете. Утром, да. יש פה אפשרות לתרגם את זה, אבל Ой. Это мы виноваты. Да-да-да. אפשר לתרגם את זה לגרמנית, ספרדית, צרפתית. Это можно перевести только на немецкий, французский и испанский. Ага. А в России нет этих лекарств? לא. ברוסיה אין את זה בינתיים. לא, הוא לא נותן לי לתרגם את Он זה даже не לשפה дает אחרת. перевести на другой язык. Я понял. Ага. Ну, В общем, в России, скорее всего, его и нет. אתם יכולים לתרגם לו את זה? אנחנו נשים את כל זה לתרגום, אני לא יודעת מה שהם יתרגמו, זה לא אני אעשה בדיוק, אבל ננסה שכמה שיותר ברור יהיה לו. תשמע, אני לא יודע איך להעביר לו את זה לשפה אחרת. זהו, שבעזרת הזה. ממש... С аптеки до скольки? Аптеки, сейчас, кстати, мы выйдем с вами, подумаем, как лучше это сделать. אתה נותן לנו מרשם וצריך מרשם מאוחד. ניתן לו. Так, метастазы у меня где нет, да, только печень. אין לו, בשום מקום אין לו, זה, גרורות. לא רק ציינתי שלא ברור לי לגבי הרגל, צריך לעקוב אחרי זה. אבל ביקר זה הכל בכבד, נכון? У него в основном все в печени, единственное, что непонятно, что там на ноге. Это надо наблюдать, это надо наблюдение. На левой, да, ноге? левой, да. לא, Может, там жировик? אני לא Нет יכול жировика? לתרגם את זה. Ну, רציתי כן, לעזור. אני מבינה. אוקיי, דבר נוסף, אני גם ציינתי כאן שיש גם תרופה שנמצאת כיום במחקר, שנקראת ניבולומב. Еще есть один препарат, который сейчас проходит испытания. והתרופה הזאת ניתנה לחולים עם המחלה שלו כמובן, ויש, זה מראה עד כמה הגידול קטן לאחר מכן. אז
יש, זה החולים שקיבלו את זה, ורואים שחלק גדול הם מתחת לקו האמצעי, זאת אומרת הגידול קטן אצל מרביתם לפרקי זמן שרואים כאן שזה יחסית ארוך, חודשים. אבל זה עדיין במחקר, וקודם הייתי нотен את הרגורפנין, ורק אחר כך הייתי מדבר על זה. Он говорит, есть еще вот этот вот препарат второй, который находится сейчас в процессе клинических испытаний. И он говорит, он показывает очень хорошие результаты, вот показывает, как у людей опускается, уменьшается опухоль. Но поскольку он еще находится в клинических испытаниях, он говорит, что я бы сейчас порекомендовал вам начать с первого регулярно, вот этот вот первый Б, который на Б, а потом уже думать про это. Сарафениб, по-моему, если не ошибаюсь. Регулярно. Регулярфениб. יש לנו את השם Это פה. написано. По-английски? אתם, Да. זה באנגלית. Да, это по-английски. תראה, יכול להיות שאם הוא ישים את זה ברוסית, את השם בגוגל, הוא יכול למצוא את זה. Может быть, если вы по-русски в Google зайдете и напишите по-русски это, может оно вам даст описание этого препарата. Аптеки. שירשום Да, везде. רגורפנין На русском языке напишите название בגידול כבד, גידולי и כבד. написать название. Это для лечения рака печени. Ну, я дома сделаю. Да, дома, конечно. Бывает הוא יכול, умер. הוא נמצא במלון, יש לו שם מחשב, אולי שם הוא יכול. Ну, у вас есть где-то здесь компьютер, что-то, вы сможете? Всё есть. Конечно. אז שם הוא יכול לראות את זה, וכמובן הוא יוכל לראות גם את ה... И второе можете тогда Добавить, посмотреть, да. если найдете, почитайте и об этом тоже. Второй как называется? Вот. Не, ты самое мной это Шенке. Угу. Хорошо? לומב. Ниволюмаб. Ниволюмаб. רגורפנין, והשם הנוסף זה סטיברגה. Стиварга. Мгм. Беседер Гамбурген. Беседер. А, вот в аптеке вы его приобретете. А как его пить-то? Там все указано? Или как? Или может у него что-то... Да, и Своё, в дозы, случае, как и чего. и в случае, если, допустим, почувствуется увеличение или еще что-то. אז יש כמה שאלות. קודם כל, איך לוקחים את הרפואה. Сейчас он расскажет нам, как его принимать. ודבר שני, אם הוא ירגיש כאילו לא הטובה, הרעה, מה לעשות? שיהיה איתך בקשר, איתכם בקשר, ואתם תשאלו אותי, הוא יגיד לכם מה הוא מרגיש. Он говорит, смотрите, давайте так, не будем смотреть, сейчас загадывать, а будем делать, и вы будете с нами на связи, будете информировать, вы будете Олечке звонить и говорить, так, Оля то-то, то-то, то-то. Оля спрашивает, связывается с профессором, он ей дает все конкретные указания, что делать в таком и в таком случае. בעוד כמה זמן הם יצטרכו לחזור לפט? תראי, אם הכל בסדר, אז הייתי מחכה לפחות 3 חודשים. ואחר כך. Он говорит, если все нормально, вы себя чувствуете с этим препаратом нормально, он рекомендует сделать повторный ПЭТ-КТ через 3 месяца. Сюда приезжать. Ну, смотрите, Можно рекомендую- там, да? Можно там. Я рекомендую людям всегда, конечно, сделать на том же месте, где уже Ну, это сделали понятно. изначально. Мгм. Почему? Потому что они Измерения. смотрят, вот, Я они знаю. смотрят не только именно само это, а они у них идут очень точные накладки вот эти, и они четко очень определяют, потому что иногда минимальное даже движение не всегда сразу конкретно, да, например, когда конкретно, так видно, а когда минимальное есть движение, это иногда может сыграть роль в том, что продолжать такое лечение или что-то менять, понимаете? Поэтому, конечно, как вы решите. А сейчас пока вот это 3 месяца принимать, да, получается? זה לשלושה חודשים אתה נתת לו? כן. עכשיו, מה עושים עם זה? Что с ним делают? לכל תרופה יכולות להיות תופעות לוואי, У всех лекарств есть побочные действия. שיכול לעשות חולשה, Может делать עייפות, слабость, усталость.
זה לא חייב להיות, Это не обязано быть, это может быть. אבל יכול להיות. אחד הדברים שהתרופה יכולה לעצור זה איזה שהם פצעים בכף היד והרגל, זה נקרא hand and foot syndrome, לא יודע אם נתקלת בזה פעם. אבל כאילו התקלף האור או שממש פצעים, עד זה הפצעים. זה יכול להתקלף ואפילו לכאוב, ההתקלפות, זה יכול להיות. Он говорит, может быть такое явление, как на руках и ногах будет сильно слушиваться кожа, даже как больно, как до болячечек אבל таких. אנחנו נשתדל שלא יגיע למצב Он כזה. говорит, что мы постараемся, чтобы ты не пришел к такому אני состоянию. רק Но это אומר может שזה быть. יכול לקרות. Но это может. עכשיו, הכדורים לוקחים בעצם 2 בוקר, 2 ערב, 2 таблетки утром и 2 таблетки вечером. אבל בהתחלה היית רוצה שיתחיל עם כדור בבוקר וכדור בערב. זה להתחיל בהדרגה. Он говорит, но он рекомендует вам начинать постепенно. Утром таблетку и вечером таблетку. זאת אומרת, שיקח את זה ככה שבוע. Неделю. Так. Надо бы записать все это. אחרי שבוע יעשה כדור 1 ו2 בערב. 1 בבוקר ו2 בערב. Через неделю вы берете 1 утром, 2 вечером. ואם הכל בסדר ואין לו תופעות לוואי ומרגיש בסדר, בשבוע השלישי לקחת 2 ו2. Это, если никаких проблем нету и все нормально, тогда на 3-ю неделю 2 утром и 2 вечером. После еды или перед едой, вот как? לפני אוכל, אחרי אוכל. מיד, זה ייתן לו את Сейчас כל он הברית. скажет. עכשיו, אחרי 3 שבועות Через 3 недели עושים הפסקה של שבוע. делают перерыв на неделю. Через 3 недели делают перерыв на неделю. Можно Да. все זאת записать? אומרת, Я запишу. קופסה בעצם זה לחודש. Значит, у вас получается упаковка на 1 месяц. עכשיו, Упаковка на 1 месяц. זה 3 שבועות, שבוע. כשהוא מתחיל את הקופסה השנייה, אם לא היו שום תופעות לוואי עם השניים, להתחיל כבר עם 2 ולא להתחיל 1 ו1. Когда второй курс вы будете уже начинать, вот этих, когда вторую упаковку вы будете открывать, тогда вы, если не было никаких проблем, вы уже начинаете 2 утром и 2 вечером. Если все было нормально, уже не надо заходить постепенно. Вы же сказали, что с 3-й недели, да? 2 утром, 2 вечером. Или это уже вторая Третья. упаковка и будет? Нет, это будет... Вы попутались. Сколько там упаковки? После 3-й, мам, не путай, а. Вот Сейчас нам все равно запишется. Сколько штук там? 3 недели пьешь, потом неделю перерыв, потом снова месяц опять начинаешь. Что-то непонятно. Не спрашивай, мам, потом запишут. Сейчас сама запутаешься и доктора запутаешь. Доктор хорошо знает, это чтоб мы только не забыли. Да вот именно, да. Так, значит, я вам пишу, 1-я неделя. 1 утром, 1 вечером. 2-я неделя. 1 утром и 2 вечером. 3-я неделя. 2 утром и 2 вечером. Хорошо? 4-я неделя перерыв. Теперь это получается 1 упаковка. 2-я упаковка. Если все хорошо. 1-я, 2-я, 3-я, 2 утром и 2 вечером. 4-я перерыв. את יודעת, למעשה הוא יכול לקחת את השניים יחד בבוקר, זאת אומרת, זה לא ממש משנה. שלא ייקח 2 ו2, אלא ייקח, לא 1 ו1, לא יכול לקחת את הכל יחד, 2 בפעם אחת, זה בסדר. אני רשמתי לו כבר את זה. אפשר בפעם אחת, בסדר, לא משנה. אז שלא נבלבל אותו. לא נבלבל, רשמתי לו הכל לא, כמו כי שאז הוא יתחיל לחשוב בבוקר, שיזכור, בשבוע הראשון 2 בבת אחת,
שבוע שני 3 בבת אחת, ושבוע שלישי 4. הוא יכול לקחת אפילו בערב, לא, בעצם בבוקר. בסדר, אין מה. אני ארשום להם, אוקיי. הם יבינו, זה הכל יהיה בסדר. אוקיי. Он говорит, просто чтобы вы не запутались, он говорит, может как-то принимать так, чтобы вместе. Но я говорю, ничего страшного, я вам все распишу, и вы все хорошо будете помнить. Что тебе проблема, это запомнить? Мне не проблема, а вот интересно все-таки вот до еды, после еды, за сколько часов до сна? לא ממש משנה. Это не суть важно. А лучше все-таки как? איך יותר טוב. לא неважно. מציינים שיש... Нету связи. Из-за Нету себя. связи. Ты до еды возьмешь или после нет связи. Хоть во время еды, да? עכשיו, מה שכן, כדאי לעשות, רצוי לעשות, לפחות פעם ב3 שבועות את כל הבדיקות של תפקודי כבד וכל הכימיה, במיוחד תפקודי כבד, כדי לראות שאין הפרעות שמחייבות הקטנת המנה. אני אבקש מהם שהם יעשו אנליז קרובי, בדיקת דם וישלחו לנו, נכון? שאולה יכולה לשלוח לך שאתה תגיד. מצוין. היא прислать Результаты вам. Да. עכשיו, אם הכל בסדר, השבוע השני 2 ו2, אבל אם לא בסדר, כאילו אם היו לו תחלות. אם יש לו בחילות, אז הוא יישאר עם המילון הקודם. והשבוע השלישי גם הכל אותו דבר כמו שזה. תפרט послушайте меня. עדיף אולי שיעשה את הכל, כי יש כאלה שאומרים שזה יותר טוב לקחת את זה במנה אחת ביום. Он говорит, смотрите, можно брать их все вместе, как одну, как в один прием. Первую неделю 2 таблетки каждый день, вторую неделю 3 таблетки каждый день и третью неделю 4 таблетки. Не надо утром и вечером, как бы, а можно просто в один прием. Ну, я все-таки разделю. легче. הוא אומר שהוא מעדיף לחלק את זה. Это нормально и так, и так. Теперь, значит, если все хорошо, это значит, если вам не сильно тошнило, не было никаких таких тяжелых побочных действий, тогда вы потом начинаете 2 утром и 2 вечером на все 3 недели, 4-й перерыв плюс анализ. עכשיו, הם ממליצים גם לקחת את זה עם כוס מים מלאה, ואם הוא אכל, שזו לא תהיה ארוחה שמנה, לא חמאה ואת יודעת, גבינות 30% ודברים כאלה. Он говорит, что таблетки надо брать с полным стаканом воды, выпивать, и еда в этот момент, когда ты берешь таблетки, не должна быть сильно жирной. Значит, не масло, чтобы в этот момент, именно вот еда, которая возле этого, неважно, до или после, но вот эта еда, которая будет в момент приема таблеток, чтобы не сильно жирные сыры, не сильно жирные масла. זה מדובר על האוכל בדיוק באותו זמן שהוא לוקח כדור, כן? הם ממליצים שיקח בדרך כלל באותו זמן, אם אפשר. אם הוא לוקח, גם באותו זמן ביום. אם הוא לוקח ב7 בבוקר, אז שתמיד ינסה לקחת סביב 7 בבוקר. ובצהריים הוא יכול לאכול מה שהוא רוצה, לדוגמה. כן. Значит, утром и вечером, вот, когда вы принимаете эти таблетки, вот тогда надо именно вот в это время смотреть, чтобы еда была немножко менее жирная. Днем вы можете кушать нормальную жирную еду. Теперь, когда вы берете эти таблетки, если вы будете их брать, например, в 7 утра и в 7 вечера, значит, брать в то время, хорошо? Понятно. כאן בעצם אני מנסה לראות שלוקחים בשבוע ראשון, שני ושלישי 4 כדורים, חוץ מאשר ההתחלה, 4 כדורים ביום, בשבוע רביעי הפסקה. Он вам сделал такой вот этот вот проект, он как бы это не про первый прием, не то, что вот как мы разбивали. Он вам здесь 4 таблетки, 3 недели 4 таблетки, потом перерыв. Это уже после первого вот этого, то, что мы расписали сначала одну. אני אשים את זה אולי, אני אצמיד את זה. Ну, я понял, в общем, первую неделю вот такая схема, вторая неделя. Вторая 2 неделя, таблетки да. плюс 2 таблетки. Это вторая упаковка уже, и третья упаковка. ומקסימום תתרגמו לו גם את כן, הדף כן, הזה. אני אנסה, да. גם все אותו דבר, 2 утром, זהו, וכאן יש... плюс 2 вечером. עכשיו, אם יש תופעות, תמיד להישאר במינון שלא עשה לו הפרעות.
אז אפילו אם הוא ממש מרגיש לא טוב במשני כדורים, אז להוריד הוא חזרה. לא חושב שמשניים הוא ירגיש לא טוב. כן? אני מקווה, לא נתקלתי עוד. אבל אם 4 עושה לו לא טוב, אז פשוט להמשיך רק עם 3. Он говорит, что если вы будете принимать вот здесь, вот, значит, вы принимаете 3, и потом начинаете принимать 4, и чувствуете, что ну совсем вам, ну нехорошо, слабость сильная, все, тогда вернуться на 3 и принимать по 3. А с אחר עם 3 ככה להמשיך את כל השלושה חודשים. שוב, אם זה רק קצת מפריע לו 4, אז לקחת את זה. אבל אם זה בחילות והקאות ולא מרגיש טוב וחול שער הבא, אז באמת להוריד זה שלו. Он говорит, что вы должны понимать, что плохо это плохо. Это не то, что немножко не по себе, а именно конкретно рвоты, совсем не можете встать, слабость или что-то такое, вот что-то такое, что совсем Ясно. как бы не... А если, допустим, будет это все, ну, на протяжении всего приема, там, то есть 1 месяц, 2 месяц, В смысле, что будет? ну, такое состояние рвота, там, еще что-то. Дело в том, что он вам объясняет, что когда вы будете брать 2 таблетки, это не будет. То есть я понял, то есть привыкание как бы идет просто сейчас. По 2 таблеточки, да, это не будет так сильно плохо. Потом вы переходите на 3 таблеточки, уже вы будете смотреть, как, но он тоже думает, что это все будет нормально. Вот когда уже 4, тогда это будет уже более сильно для... Ну, я понимаю, я просто имею в виду, что ты когда 2-й, 3-й неделя. Это не неделя, Ну, это в смысле месяц. Да. Месяц. Да. Что вы имеете в виду? Ну, что будет плохо. Так. אם הוא ירגיש אפילו בחודש שני ושלישי הוא מרגיש לא טוב. להפסיק... שיהיה איתך Он בקשר. говорит, давайте не будем так говорить, давайте будем на связи. Поднимайте телефон, звоните. Ольге, да? Плюс анализы крови. בדיקות דם, נכון? זה גם יראה לנו, אז мы будем видеть, насколько это. В анализе крови обязательно функции печени. Функции печени и химия. Хорошо? Да? Все, пожалуйста. Здесь тоже, здесь уже можно не сдавать анализ. כשהוא מסיים את На 3-й месяц, да? שבוע הפסקה. זהו, הוא עושה שבוע הפסקה והוא יכול להגיע אלינו לפט, נכון? לפט, כן. אז זהו, אז מסיים את 3 שבועות, שבוע הפסקה ולפט, ואז אחר כך הקורס קצת... אבל 3 חודשים, אחרי 3 כן, חודשים. 3 חודשים, כן. כאילו אני מדברת על החודש כן. האחרון, 3 כן. שבועות, ואז הוא צריך לעשות הפסקה אחרי שהוא, לדוגמה, הוא מסיים את 3 שבועות ב10 לחודש. הוא ישר יכול לעשות פט, או שצריך איזשהו 10 ימים? כמה ימים, שבוע ימים. Шавуа. Значит, вот здесь вы заканчиваете, когда 3-ю неделю, 1 неделю перерыва, здесь заказываете ПЭТ. После этого ПЭТ. עכשיו תראי, Это я помню. נדמה לי שהרגולפני עולה סביב 13 עד 15 אלף שקל לחודש. זה בערך המחיר. זה מה שנראה לי. אני באמת לא רוצה להגיד, כי אני לא יודע בדיוק מה המחיר, אבל זה, נדמה לי שזה המחיר, נדמה לי. Он говорит, я не могу точно сказать от стоимости таблеток, мы спрашивали, правильно? Он говорит, что это примерно где-то, он говорит, я не могу точно, 13-15 тысяч. Мы сейчас с вами выйдем, мы поговорим, как 13-15 тысяч шекелей. шекелей. Да, היה בזמנו לפני כמה חודשים, הוא היה 35,000 שקל. ואמרו לי שזה ירד עכשיו המחיר ל-13 עד 15. Он говорит, раньше, чуть-чуть раньше, когда זה עוד שהיה במחקרים. זה היה לפני מספר חודשים, זה היה מאוד יקר. Примерно несколько месяцев еще назад эта таблетка, видно, еще когда были испытания, я не знаю, по крайней мере, несколько месяцев назад, он говорит, он стоил 35 тысяч. А сейчас он слышал, что цены снизились цены, и поэтому как бы... но это приблизительно, чтобы вы не ловили на слове никого, это неизвестно. Я понимаю, в аптеке, берете в аптеке по цене. אני אומרת שאחר כך לא יתפסו אותנו במילה, כי לא, אני באמת לא יודע. Они во всех аптеках есть или... זה בכל בית מרקחת אפשר לקנות או שעדיף לאסותא. תראי, קודם כל אפשר לגשת לאסותא ולברר.
מי שאני יודע שעוד יש לו, זה חוץ מהסוטה, זה שורט טבצ'ניק בתל אביב. אתם מכירים את ה... הם תמיד יש להם את כל התרופות שורט טבצ'ניק. אפשר להרים טלפון ולשאול אותם, אבל קודם כל תנסי באסוטה. כן, כן. 15 тысяч шекелей, сколько? Сколько? В долларах. Я посчитаю. 4. Ну, так примерно. לא, אני אצא כאן. בסדר, לא חשוב, אנחנו נחשוב מה אפשר לעשות עם זה. אני מקווה שבאסוטה כן, יש. זהו, הבעיה שמחר יש להם כרטיס למחר. אז לאסותא אין עכשיו הכל סגור כבר, אני לא יכולה... בשעה כזאת הם סגורים? בטח, בית מרקחת של אסותא עד 4. באמת? בשביל להזמין זה עד 4. כי יכול להיות שאצלהם אין, כי התרופות הדי יקרות הם בדרך כלל מזמינים מאיזשהו מקום. זה כאילו מחר בבוקר אני אגיע, אני אתן להם את זה מרשמים. אז תרשמי לך לברר עם שורט טבצ'ניק. אני רשמתי לעצמי, אני אתן את זה הכל... בטח פתוחים. זהו, אני עכשיו אצא איתם, מאוחר יותר. ואני אדבר איתם על היציאה. כי תראי, לא כל בית מרקחת יחזיק את זה. כי כאן בשכונה, מי יחזיק את זה, תרופות כאלה, כי מי בא לקנות את זה. באסותא, מאחר ובאים, אז... כן, הם מזמינים, אז מצפה. זה בדיוק הקטע שהם אסותא מזמינה. עכשיו, שורט טבצ'ניק זה גם בית מרקחת כזה, שהוא גם מייבא את התרופות האלה. שורטה? שור זה שם אחד, וטבצ'ניק זה שם השני. טבצ'ניק. תשאלי את יכולה למצוא אותם בקלות אני אגיד לך את הטלפון שלהם. לא, בסדר, אנחנו נעשה את זה. У вас завтра в 10 утра самолет? Или вы... Нет, мы в 10 утра хотели выезжать из дома. Во сколько самолет? В 12:45. Успеем? Сейчас мы выйдем, я буду разговаривать. Алуся, אנחנו עדיין אצל הדרכה, אני אחזור אליי. לא. Не, ну если со скольки аптеки-то работают? С 9 Аптеки 10? работают с 8. Ну тем более успеем. Значит, мы сейчас выйдем, я буду разговаривать с Олей. Чтобы она узнавала, что дело в том, что... Дело в чем? Что на заказ что- надо? Да, вот я о чем боюсь, что если придется заказывать, вот это вот проблема. Их как-то выслать по почте нельзя? Смотрите, обычно очень дорогие лекарства не посылают. Но надо будет говорить. Хорошо, мы будем разговаривать об этом. Давайте сейчас мы закончим консультацию. תראי, זה שורט טבצ'ניק, יש לך במלך ג'ורג' בתל אביב, יש לך מספר טלפון, ואת יכולה להתקשר. בסדר, טוב. אין בעיה. בסדר. יש להם גם, איך קוראים לזה, באינטרנט את יכולה להתקשר אליהם. זהו, אני עכשיו אדבר איתם, אנחנו נצא, אני אתקשר אליהם, אני אנסה לברר אם בכלל, אם במקרה שהם לא מספיקים לעשות את זה היום מחר, הם יכולים לשלוח את זה אולי בדואר בכלל. יכול להיות. אז זהו, אבל אז אני... תראי, זה בפינת דיזנגוף בתל אביב, כן, הם מאוד אין בעיה, מרכזיים. תרימי טלפון, הם יגידו לך עד 8 בערב. יגידו לך אם יש להם, אין להם. לא צריך איזשהו טופס 29. זהו, יכול להיות, אני לא יודע, לי אין כאן טופס 29 ג', תשלחי לי בפקס ואני שולח לך